mal tu circunstancia, mi morto, lo vistimavo, aboso, aboso. Pag pintura ng tabaita, ang fase di eloquein ng Tamira. Normalmente natapita upi di placi, ok? Napone e vorbel di placi, natekenen. Pero mabaito ting experiment ko ng Tamira frente un po palo di figura. De figura ng buku crea upi obra maestro si Bukervisa. Bene, mane sono di stami palo da sali di dezembro, nanta supposi sa capotret pa mi. Anto Januari no sa kung sa que proyecto la dura temat. Se tu var 2 luna pa 3 pa no saka ter idea conta coisa sa. Tini nanta é difícil, pero por una vez nang mira e challenge nanta yung mashalek sansia postmoderna postno. Depende de cada persona, si não quer vender, pero a mim te aconsejava pieza ta único, não vende basura. Bonta haya lo que ting na iba internet, si nata pieza pa. Si, un agradecimento verdade kay Bracha e na participante na ko nang ta entusiasma pa participar da pintura sa kanila. Ito ba yung buong lugar namin? Huwag gani kami pamilya ni Evelyn. Huwag gani. Kasi hindi namin yung mga senyora ang manele, candela, la vida fiscal. Ito yung Era fiesca mana. No, mi tabay. Kami meron yung fiscal din dyan. Sakit. Ewo unang di Maria. Kung ito Ata voluntário de Kibrahacha, ata si hobe obra na di mang ku nos grande nang. Hopi biyaha, mi mama tabing ku werkstuk kas. I bambisa dor ko ta hopi druk, so din biyaha tin varios grande nang ku tay. Re mita yuda mi mama pakaba ku cierto werkstuk nang. Kemen lo que na fijn werk nang, kemen kunang chiquito, kunang pakorta, so no 5 kora kunos grande nang ta hopi tininang no por mambisa corta bom, paso na namang tatembla of nanting arthritis, mas tiene cuenta con os graninan, quer hasi ko nang bonita, pero nantabay ta un pouco mais slow, e na mas toma mais tempo. Deus kunang hopi chiquito kunang no por hasi, e ora mita a mi mama nos ta ayuda nang kunang pukaba ng work nang kuta hopi bonita, mane kung po wakir be mesa, por waku ting bambisa nos ting felt, foamy, Deus obra nang kunos turpo traha, pero kora kunos grande nanta um pouco mais slow e nanta gusta ng trabalho. Que men nanta tuma ng pasensya, nang quer ng kunang bonita, Deus hopi biyaha, tayuda nang kunang pukita kla kunang obra nang dimang kunang kunos tour ta gusta e claro, mes ayuda nos grande nang e nanta encantada de bem Kibrahacha, pa sobra manikumbo sa porwak nos obra nanta hopi bonita. Dinos grande nang bambisa na Aruba, sorry pabisa pero ting hopi pambisa ting hopi lugar ku ting hindi grande kuno ta hasi mucho kos que men tuta dis bay sinto un caminta e para quieto qual no ta bom bita bisong banda bumisa ting algo pa nos grande nang hasi manikinanang nan pasi obra di mang nan pinta nan ta ka bingo nan ta bing hopi biyaha pa socialize paso pa biyaha e yun nan ta traha nan no tin tempo pa nang grande nang e bono pulaga bu grande nang so que men tin biyaha nan ta busca algo di hasi e nakulupirahacha nan pabing hasi nanta bing nanta socialize, nanta bing nanta papya, nanta hari, e nanta si obra di mang. Kunang ku bambisa nos tur ta gusta hasi. So nos tu ta gusta conversar, e nos tu ta gusta hasi algo ku nos mang nang. Que men bono po sinta keto hinter dia, buting ku hasi algo, que men buke traha algo bonita, bing kinang na Kibrahacha lobo pasa hopi hasala ku nos. Eso.